الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayari na isab kita niyo mga palanggungan sing kami waktu sing kita niyo waktu hipagbabak tiap-tiap mabuting biasin waktu na to ini amunain waktu puas maghrib. Insyaallah ta'ala murah-murahan dihilan kita niyo sin Allah ta'ala taufiq ha waktu ini. Amin na supaya ini angot na to pakarayawan. Amin madawhat na to insyaallah ta'ala haadlaw gana-gana. Jari ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ako mawa kita niyo pengajian dain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat kaanuman tag-isa aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Doon ha ayat ini pialahil sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapatut hinangon sin ipon labay reng ha pangdaakan niya hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak niya in katarangan sin pag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-addat amoy in juma kahakatan piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan sin amalan akasabunnalan ini katantan wala ini nakapuklas dain haamuin pangjagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amal sin ipon himumungan sin ipon amin way nakatapok hapangita sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala karena intuhan Rabbul Alamin na yaon siya hadir hakatan sin kahalan sin ipon niya amuyin wayroon lang ta maka tampan Tuhan na to Rabbul Alamin karena insya
Kaya ingatan niya in katan sin piya panjarin niya, kahalan sin jimaja to halaw man sin gumi ini. Kanabiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, wailong ni hang sulag uno-uno, maaon hakatan pakaradyaan, sibo dah hikabtang, sin ikaw ya Muhammad amin mamah sa sing Quran, iwan daing ha mga hinangon mo, daing ha mga katan hihinangon, buat malingkan kaya sasaksian na mo yan katan. Amot imbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wailong niya malipas, daing hatuhan Rabbul Alamin, misanda siya biya bigi amuin bunga langta gandom ka ataw langta bunga pay ataw bunga sa nahot-nahot na binglod di halaw man sin gumi ini iban halaw man sin langit misan pa siya manahot daing hanasabot wala asghara min dhalik wala akbara illa fi kitabin mubin. Buat malain kaning kanyang katantan matarang pa Allah subhanahu wa ta'ala karna ingkatan yari jima to halaw man sing gumini iwan sinway pa jima jato iwan sinyang pasung jumato inikatan nakalukis halaw man sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain pakadaran niya na inyan wayroon lang ta malipas kaingatan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So biyaitaan sin Allah ta'ala impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang niya roon haon kaya hahatihan sin Tuhan na to Rabbul Alamin in kahalan niya iban sin kahalan sin ummat niya hakatan pia panjari damikyan tiap-tiap gignot sin waktu daing hapanagnaan mukis in subangan sumahaya inadlaw sampai tumugum magbalik sampai hakatigid luman kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala in jima jato halaw man sin gumi ini halaw man sin langit iban sin ini gumi niya inyan katan sambil wiyata kato hambuk pakaradyaan sinhambuk sanam itum amuyin hatigidlom bitu-bituhan hataas sim batu itum doon hayan inyan kikita sin Allahu ta'ala intikang sin sanam kumugdan pabatu intagubtob sin sikiniya pabato riurungog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan na hati niya manunjo kay painkatan pakaradyaan sing kitaway makatapok. Dahin ha pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sapay biyayta kato tanyo sin Tuhan Rabbul Alamin harugaing ayat Suratul An'am ayat kay mantagsiyam wa indahu mafatihul ghaib. Yan to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sing kunsi sin amoy in nakatapok. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiniway nakatapok taniya. Misan in nakatapok dahil haipon niya yan to kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu. Wairong makaingat tunggal isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Iban kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in halaw man sin gumi ini. Hakasiklot-siklok tansing gumi kaingatan sin Allah ta'ala sa nahot-nahot piya panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno siya nakabutang hauno siya nagpapanaw, misan pa ing kaaunan halaw man sin dagat atawa tubig. Bihan.
Sampay lang niya, wa mataskutu min warakatin illa ya'lamuha. Damikian sin, dahon sin kahoy mapakpak daing haamuin, tangkop niya, mahulog pababa, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap dahon yaon, uno-uno na dahon daing mga kahoy, sibo dahon manahot iban sin maaslag, kaingatan sin Allah ta'ala, hulog pababa, nagdaraya ka atawa nagdaraob, intangkop harap pakain kapasubangan pasadlupan pautara pasatan, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Iban daing mga kabigi-bigihan na kalulubong halom sin lupa, kaingatan sin Allah ta'ala how no siya nakabutang. Bihan, sabab inyaon katan halawom sin pangjakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagbabaya, o no niya patubuon, im mga kabigi-bigihan niyaon, iban doon hayan, uno in bigiyaon, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkita niyo, subay na sumulig na, ang panato kaingatan. Labi luwa na to, subay na siya magbunga, ang panato kaingatan, bang unuin, kahoy yaon, timubo yaon. Amo yan. Wala yabisin illa fi kitabin mubin. Sibo da. Wala ratbatin wala yabis. Sibo da haka pitakan iban hakatahayan buat malaingkan inyan kata nakalulukis halaw mansin pakadaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan to mga kataw tayo manghuran agama Islam. Damikian haayat dugaing hasuratul an'am ayat 3 tagwalo aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Biyata doon ha ayat ini, wayroon long niya, hang sulag uno-uno. Daing hapiapan jari sin Allah ta'ala magpanaw hababaw sing gumi ini. Damikian wayroon maglupad ha ini long taawan sin ini hautan sin gumi ini iban sin langit niya. Biyasin manok-manok, amoy niyaon lang niya, lumupad siya iban sin pikpik niya. Buat malaingkan inyang katantan, biyata sin Allah ta'ala, inyan tumpukan daing mga piyapan jari sin Allah ta'ala, biya dalaw niya kaniyo. Umamun amsalukum, ummat biya da kaniyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Na wayroon yan nakapuklas dahing halawman sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon nakaluon katantan halawman sing kitab sin Tuhan na Rabbul Alamin. Tumma ila rabbihim yuhsyarun. Manjari haadlaw kana inyaon katantan, doyon punon da sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahambuk lokal kabayaan niya hibutang. Damikian hasurah Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, wayroon hang sulag uno-uno ring mga sila magtikang halawman sing gumini atawa hababaw sin gumini buat malaingkan way malipas hambuk daing kanila kaya tutupuran sin Allah ta'ala rijiki. Ati rijiki amin tumup kanila, amin kasusuban nila, amin kababayaan nila. Karena dihilan sin Allah ta'ala in uno-uno na rin hapiapan jari niya, daing mga rijiki buat malaingkan amin tumup kaniya parsukuan niya. At iniwa sing kita kakaon sin manusia, nakaruga ing din nakakaon sin hayop,
Dahil nga kakaunsin kahoy, dahil nga kakaunsin uno-uno na katan, in kahoy iniri sa ini sumulig bang di sin Allah Ta'ala pakaunon. Bihan yan biadasin kita, manusia, na inibiyaitaan kita. May kita biyaitaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala habihainin kahalan niya. Biya kita simbiyaitaan mga katautay manghuran, haaga ma Islam, laong niya, subay mo tuod, jagahan, impiang daakan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan subay mo tuod, paamuhon, inhinang mo roon, hamin kasabunnalan, kabayan sin Allah Ta'ala jumato kay mo. Amin dia akaw, maun paaturan sara niya, subay kaw ri muklas dahin doon hayan. Bangkaw biya itaan hipapahinang kay mo roon, hawak to yaon, subay mo hinangon doon hawak to yaon, ayaw ko maglii, ayaw ko lumagwak turugaing, ayaw kaw imian ay makahati rin Allah Ta'ala. Bukon, subay kitain humati roon hapi ang daakan sin Allah Ta'ala, subay kitain magpatupsin, ini waktu siyukat kato sin Allah Ta'ala, tumunay simpiang daakan niya kato niyo. Damikyan impiang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay na to day sabjakan. Muka murakabatu a'maluna. Ang minjagahan na to im mga hinang na to. Wa akwaluna. Iwan sim mga himumungan na to. Karna wayroon nakatapok. Wayroon laungta manusia makatapok dahil hapangingat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkahalan na to, biya sinyaon in Allah Ta'ala nagkikita-kita kato taniyo. Hangkan na, papagbatokon sin Allah Ta'ala, impiang daakan niya kato taniyo, supaya matayma niya. Hangkan na biyayta sin, ini pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laway rin hapangasubo sin Jibril alaihi salatu wassalam, bang uno yung pag-ianon ihsan. Ninagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pag-ianon ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mo karna mo, bang ka magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin pag yan ang pagtag-ipon ini. Amuin himinang simpiang daakan sin Allah Ta'ala, lumayo dahil hapiang langan niya. Bihan, nalaw niya, bang ka magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mo karna mo, amin biya sa panton kikita mo siya yaon, ini nagjajaga kato. Pa in lam takun tarahu pa innahu yarak. Na, bang mo siyari kakitaan. Saan tutod, di hadod nga rin na to kakitaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mo karna ta, in kita kikita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa babi, tusuhay na to, paamuhon to din hinang na to, doon haamuin, pagpatarang, biya sim pagpatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupaya sa masibo ing kakahinang sin umat niya katantan. Amin wayroon magtunggakali. Karena bang hadja, urulon sinambok pahambok din kato taniyo. In kakahinang piangdakan sin Allah Ta'ala, doon kita niyuhaon pakawaon singuran na wayroon sa ini magtunggakali. Wayroon sa ini magsagga. Sa impangaso, may taninaaon ng pagsagga. Sa babaon doon, kabayaan sing kaybanan, pasuron pa ka ma-Islam, sinwala na, doon haon nakasod hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hilogos sing kaybanan, hipapahinang, inhinang, wala na piyang dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sin mag-iyan kaybanan, na inini, wala piyang dakan, wala piyang langan. Ay ikaw na, bang hadya imano siya lang ta maka ini makaasubuhabaran niya, may tako himinang sinhinang wala piyang daakan kako, iban wala piyang langan kako. Ano ba yung kapaiddahan bang ko siya hinangon?
Sinwala ko riyaak, wala ko liyang. Imana niya, way kapos pa idhan mo, hinangunin, hinang wala kau riyaak, iwan wala kau liyang. Mahita. Sabab, in kita ini piapanjari sinallahu ta'ala, hinang kita manusia supaya makapagtag-ipon patuan Rabbul Alamin. Impagyanon pagtag-ipon, doon hapiang daakan sinallahu ta'ala, iwan hapiang langan niya. Amin agaron mo, bangkaw riyaak, hinangon mo, bangkaw liyang tangkisan mo, karwarwa yaon ibadat sa lago-lago, mga katawtay manguran na kama Islam. Ayaw mo sadya sulang Sabab mo siya siulang, naman nang siya maksiat. Amuin, di mo hinangon impyang daakan sinallahu ta'ala, hinangon mo impyang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala, na inyan siulang mo siya, na sabab simpanulang mo, inyan tukatan maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan saan, maluway biya mga talion si mga tao taga-akal, pakogdanon ninang. Nabang pagtuyuan ta, ini amin wala piyang dakan sinallahu ta'ala, pagawa silukos, tapatuhan Rabbul Alamin, paparihilan pahala, ay ikaw nabi, sa pantun kita intuhan, dakon tayo Allahu ta'ala bihan, paparihilan pahalain hinang taaming kabayaan, tabakon kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahamo sayan, mga katawtay manghuran, di madyato sa inilaong halawman na to, yung mga pagkaradyaan ini, nakakunahan na to, paamuhon, inhinang na to, ayan na isab, ini laungta, si masandong-sandong nakatutan niyo imbulan mulya, bulan sa rayaw-rayaw, hipag aamal, doon haamin mga adlawan, aun kahurmatan ding Allah subhanahu wa ta'ala, amin di siya jumatuin sa rayaw-rayaw hinang, bang siyari kumugdan haamin, ini adlawan yaon iban sinduman niya, sarta damikyan sing kakahinang. At inin hinang doom, hinangon mo hawak to room. In hinang adlaw, subay mo hinangon hawak to adlaw. Sarta tiyutugila doon kato tanyo yung mga kawaktu-waktuhan ini. Na, biya na sin kapangadyan ta na kaunayan to. In panghurmat taha mga waktu sin, ini pag-ibadat, mahal ka ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal ka patuhan na to Rabbul Alamin. Sabi ito subay na to pajatuhon dito ha waktu niya. Di na to manjari palipason in waktu. Amin imian na isab kita ay makahati rin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahu, sa makahati ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kita hindi humati, bang kita magbaya sing kabayaan ta. Subay sadya kita, laung ta, umandok maumpasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno intiw kila kato taniyo, waktu iban jaman, iban sin lugal, subay na to, taluson inhinang yan doon ha waktu yaon, iban doon ha lugal yaon, iban doon ha, amuin, ini lang ta tiwila tudhaw no siya hinangon. Dihan yan. Masabot ta, biyasim magtawap, impagtawap, manjari ka magtawap di mga plaza persing, maglibutan ka biha. Sa impang asuburoon, nagtawap ka, tay maun ba sinallahu ta'ala yung pagtawap mo? Basahon mo ng katan, babasahon doon, maglibutan ka plaza persing? Ditoan. Subay ranid to halugal pagtatawapan, amunain, magkuliling hakabatullahil musyarrafa. Damit yan, magsai kita. Mataon lugal kapag saihan. Sa sumagawa, di tayo maun sinallahu ta'ala impagsai, bang bukon na rin to ha, lugal, kaya pagsaihan, ini sin hajar, bihan, daing hasapa harap pa marwa, daing hamarwa harap pa safa, daing hasapa harap pa marwa, magtumbang bing makapito, amwad tim pag-ianon, laung ta, in ikaw nagsai. Bihan, damit yan, in lugal haarapa,
di kakantian sindo kaing lugal. Makukop ka roon habaytullahi al-haram, hamasjid. Di mawista impag-ukop mo mang kauron nagukop halom si masjid yaon. Hawak to paghaji, subay kaurin to haarapatuan. Damik yan, humanti doon hamuzdali pa, subay raisab doon. Bihaning katan, biya da simpag sambahayang nato, hamasjid, amuin, wiyadib sinallahu ta'ala mga kausukan, impag sambahayang jamaah hamasjid, inyan katantan, di mo makaing kalaguan niya, sin pahala hiril sinallahu ta'ala, biya sin lokal tiugila sinallahu ta'ala runhan subay hitunay. Namod to, nabiyan na sin mga ini katantan, ini hapyang dakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, biyayitaan kita sin, di kita makatapuk ng hatuhan na to Rabbul Alamin. Di makatampan, inding-ding na to siminto, hapangatod sin Allah Ta'ala. Misan pa yung kaonan niya patibasi, kikita na sin Allah Ta'ala, latos lagbasin pangatod sin tuhan na to Rabbul Alamin. Nahasababian, way roon tuhan makalibon kaniya, dahin ha mga piyapanjari niya, hakahalan sinipon niya, amuin imalop kaniya, diurungog yan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kikita niya, magjikir kau sintunga doom, tigidlom bitu-bituhan, isa-isa mura imbati hawak tuyaon, diurungog sin Allah ta'ala in suara mo, kikita niya in luparagbus mo, biya da simbukundum, hapangatod sin Allah ta'ala, bang siya umatod kay mo. Bukom biya sing kita, katampanan matatawang siya tigidlom, in Allahu Ta'ala rin makatampanin katigidloman sindom hapangitaan niya. Nabihan, nasa babini, piyahati kita marayaw, in subay tuod, paamuhon na to, inirang na to, pakugdanon, hapyang daakan sinallahu Ta'ala, labay ring ha amin pagpatarang sindaak niya, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanabihitaan kita, in katantan hinang suway rin ha, ini labay rin ha amin, ini daak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma'atakumur rasulu pakhudu, wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na, in naramaon kaniyo sindaak kulong sinallahu ta'ala, kawaan niyo. At ising kawaan niyo, pag-anggaw ta iniyo, singurin niyo, hinangan niyo, biya simpaghinang sindiak ko, doon hayan, na uno-uno na in piyanglangan niya. Uno-uno na in wala niya na hinang ayaw na kamuhiminang. Bihan yan. Bihan sa aning pag-akad, mga kataw-tay manguran na kama Islam. Na, bangkaw, di makad habihat himinang kaw sing katanaman mo, nasabay say sabihan ikaw, magdihil sing sulka mo. Ayaw mo nakadtuan pa Allah Ta'ala, sabab ikaw yung nagbaya sing kabayaan mo, nasabay ikaw yung maghinang sing sulka mo kaagi. Bihad to yan. Na maluhay sa mga ini kanalon sing kita, yung mga pakaradyaan, di madyato kato. Ha, kabuhi tayo ni. At iniyan uno pakaradyaan, himinang kita sarta magtawakkal harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Himinang sindin din ng kakausan sing kita, labi luwa na tuod, labi impangingat sin Allah Ta'ala, sin kakausan na to, ibandi na to kakausan, dahil sin udyot pamaranan na to. Bihan yan. Sabab siya in nagpapanjari ka to, kaya ingatan sin Allah Ta'ala imbugat gaan sin udyot pamaranan sing kita. Kaya ingatan niya in gaos na to, in kusog na to, biading kita niyo duma, bihan yan. Sa ini katantan, in katan hinang hapag-agamahilabay sin Allah Ta'ala ring hapag-tukas, tukasun kita niyo hangkan na kita niyo ujion, mahita, hasupaya tumarang, in
piang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala kimugdan ka atawa wala. Kan nabi si mga jimajat, walaw man na to ini. Im mga pagsulang manulang, pag-aagama ini, amok sa ininikmat na kula. Sabab doon na ini kaingatan sin, hambok pahambok din kato taniw, hisiyo intakaakal din kato taniw. Kat nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala daran ipagpangasubo. Hiasubo kato kaniw katantan, apalata akilun, ay ikaw lang na nakapakay, ninaktal niyo. Di niyo maakulon yung mga yan, sara sintuhan yan. Talian niyo na marayaw. Kanalong si Imam Shafi'i, inaki niya, bangaon sara, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, talian niyo na. Daing ha, maka dua, makatu, sampai makahangpo. Bihan, papagtumbang bingon mo yung pikilan mo. Inyaon, amin subay, wayroon na tuod. Biya mga pagduarwa, ang pamusya hinangun. Bang masi-masiaon pagduarwa, ayaw kau himinang, may ta, sabab inhinang nagduruarwa ri tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang tatay maun sin Allah ta'ala, subay iban yakin. Subay aon panantuhi mo sin hinang yaon inyaon na hinang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon dalil mahugot dahing halaw man sin Quran, aon dalil mahugot dahing hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman ito mga kataw tayo manguran, hakama Islam na ini magmaapdakuman bang aon biya mga nakasato kabtangan sin kami. Ay mga ito kon maksud ito mga dimihil kasatuan sa sumagawa mabaya hadya kita magpaamo sin hinang magpakugdan doon haamuin lang ta kakahinang piatar lang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo kawaon na to in marayaw in mangi gumawa dahil mga kabtangan yan hibugit na to na pa malayo amo hadya kawaon na to marayaw insyaallah ta'ala hasupaya makawa na to katantan karayawan daing hatuhan na to Rabbul Alamin miabot nin waktu na to mga humbaid ako kanyo katana waktu ini ako qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wag siya po ko